Allahumma salli wa salli wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafal anami bi sahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi akrami mauludin hawa syarafan wa fadla wa syarafa bihil aba'a wal jududa wa mala'al wujuda bi judihi adala. حملته أمه آمنة فلم تجد لحمله علما ولا ثقلا ووضعته صلى الله عليه وسلم مختونا مكهلا في خلع الوقار والمهابة يجلى. وولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوجه ما يرى أحسن منه ولا أهلا بنور كالشمس بل هو أضواء وأجلا وصغر فاق درا ولؤلؤا بل هو أعلى وأغلى وطاف به ليلة الإسراء وتملى وجعل دينه على الدوام مستعليا لا مستعلى وذكره على ممر الأيام يكرر ويتلى. أشرقت لمولده الهنادس شرقا وغربا ووأرا وسهلا وخرت لمولده الأصنام من على المجالس خضوعا وذلا وارتج عيوان كسرى وهو جالس فادم القوم نثقا وأقلا وهمدت نار فارس وتبدد منهم جمعا وشملا وزخرفت الجنان ليلة مولده وطلع الحق وتجلى ونادت الكائنة من جميع الجهات أهلا وسهلا ثم أهلا وسهلا. Allahumma salli alaihi wa Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Maka memulai dengan Allah jua aku mulai membaca kitab ini yang amat murah di dalam negeri dunia lagi yang amat mengasihi hambanya mukmin di dalam negeri akhirat. Segala puji-pujian bagi Allah yang memuliakan hambanya. Ialah mempunyai makam yang maha tinggi dan disempurnakan Allah bahagiakan dia. Sebab memuliakan akan kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal keadaannya meliputi kemuliaan dan kelebihan, dan dipermulia oleh Allah Ta'ala dengan dia ibu bapaknya dan nenek moyangnya, dan dipenuhi Allah Ta'ala seisi dunia dengan berkat sebab murahnya. Lagi adanya tatkala dibuntingkan oleh Siti Aminah akan Nabiullah itu, maka tiadalah diperoleh Siti Aminah yang mengandung akan Nabiullah, padahal sakit dan tiada berat dan telah diperanakan oleh Siti Aminah akan Nabiullah, padahal sudah terhitan dan bercela kedua matanya dengan perhiasan maha mulia dan hebat gemilang cahayanya, dan diperkenakan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan rupa-rupa dan tiada pernah dilihat orang dan tiada terlebih baik daripadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Gandala bupati meulala tinila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To dalam dunia wa malala memetolo Nabi Muhammad lo tilo pato amalam mahe. Wow molang kata wow dia tapilo polio mailogu mai walio nono tapilo tu to mamalio mau logu mai walio to nono tapilo tu to mamalio mau mala saratino molan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Lapo tunulo lulio mango di ulung atu dulo potua ulaya malam mai wa molang kata
Wow tahu bila tu tulio main Nabi Muhammad itu boy itu main lo cila biu matul yang mau alio wow matu tu nalamai. Wow putu mai walo dio wow ma pilagi alio mai lo mano. Ma bo motong inget bolio. Wow boleh melanggar tahu wow ilmu walai tudung itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu botinela. Malo bang mau tu nula mali lo langi Allah busrato utalo lipu lo siamo. Wow lo belum mai tu nula labui lima ngolio tu dia mai lo Nabiullah. Wow tu nula labui kekini ngawala tu nula labui dudula wow malo wali lo tu nula latai poti dawalo batang lo mangolio. Tama malilio lalangkat ni mangolio itu mamualina. Wow di lalo tu dua ilo tu nula lati tutulio tututi mangolio itu di lata. Tutunggu lama leo di ulung abotono lo patah tai di nalo tu mabolo tu mandalanga. Tode upawa umalo bang lo matolo dule pala dio wolo langgatio. Wa malo bang lo malo tudu pilo tutu alio mai to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tono lawi mo dio lo mo tonde mama lo bulo mai lo lagi lo kisra lo mau malo pipitang lo tono labui limo ngolio. Wow malo pawati lo itu tu bolota toli polisi tu lo wali lo Nabiullah la bala lo tutu dawa wow boli mo langgata. Wow mama yuati ati mangoli to to lo la bilola tu de moda wali ummati lo Nabiullah dolo tolo langgatio. Wow tanggulo lo malani mangoli boya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasisiran wa nazira wa nadiyan ilallahi bi'iznihim wa sirajan munira wa basisir mu'minina bi anna Allah minallahi fadlan kabira. De boleh dia maula ya Allah taala wa nabi liya tutul ya tutu ami boleh Muhammadi maulati maulatu wa maula mohunguli lo saraga wa naraka wa lam yaltita lo tita ta mopotu wa Allahu taala wa bele Allah taala wa mutio di lo bodelo ta maula maula bangolo mao wa wongoli am Muhammadi tono la percaya tutul ya mongolio itu mamonda Allah taala upoto doli mongoli pono la balawa tutu Dauda ya Rabbi Wah, menarik sekali ya kita bisa mengenal budaya-budaya yang ada di SMA Negeri 1 Gorontalo.